inak ipapanaw dita sidong mo anak kairuamak jak kumakayat adungteng kastoy nga gundaway di ka nagsangsangit agpakada akon hayat ko jak kayat ama kita nga lumlumdaang ka tati ipapanaw ko lagip mo't balunek iti lugar apapanak siksikan tulad tang di ka nagsangsangit agpakada akon ayat ko kastan diag ko agsingsing pet kanto no awanak ton dita sibay mo sapay kumang tanaipayan katragsak umanay alagipem intun kailiw na jak kayat ama kita nga lumlumdaang ka tati ipapanaw ko lagip mo't balunek iti lugar apapanak siksikan tulad tang di ka nagsangsangit agpakada akon hayat ko kastan biag ko agsingsing pet kanto no awanak ton dita sibay mo sapay kumang tanaipayan katragsak umanay alagipem intun kailiw na kastan biag ko agsingsing pet kanto no awanak ton dita sibay mo sapay kuma tanaipayan katragsak umanay alagipem intun kailiw na umanay alagipem intun kailiw na kat panunod ko kasano nga iyaw awan ko nasa nga inaramid mo kasano nga ibawing ko to'y puso di sabali at dao kasano di aramidek maasya nakriknak nga agsa sa ibek palubusan nakadin amang kita ti sabali sa
sa baling nga ayat, pudno pakaraksakan, palubusan nakadin, tapnon jak amarigatan, atoy ayat inak mayawawan. Kasano alipatek ti naglabas, kasano nga iwaksik at panunot ko, kasano nga iyaw-awan ko, nasa nga inaramid mo. Din amang kita ti sa baling nga ayat, pudno pakaraksakan, palubusan nakadin, tapnon jak amarigatan, atoy ayat inak mayawawan. Kasano kasano di aramidek, maasya nakriknak nga aksa sa ibig. Kasano di aramidek, maasya nakriknak nga aksa sa ibig. Mapalok ng pay, ang aming pinsanan iwaksikan ito'y akin. Di kan pulos sa mga
may lukisin. When awan serbaya no parit nga nakiti kinadamsa tadya kaya ti adbalin amarti no ken ka awan tumetlat pateg na jakong kaya ta makita ka pa'y maminsan jakong kaya ta mangegpay makaasim kaniyak tabi matong to'y pusok adi mo'n mapalog ning pay tanamin pinsanan iwag sika dito'y nakin di kan pulos amang nam na mapay dati amin ababawi ket nalagawin ibilang ka na kas kapirgis di naglabas tanamin pinsanan iwag sika dito'y nakin tanamin pinsanan iwag sika dito'y nakin. Apay tan biyag ko nagbaawen di karayo inulilam to'y puso kadagidi naguslo na pamatid mo di nagkadin kasyan amal mes puso kedletan sa eming get ut na ang mangitundas inat ipupusay nukas pagarigan siyak ton tay pumat na dawatek ngadken ka ketina iyong naiunay ano laeng mabaling inakto irok noyan talong arosa tandat ayat mo akinopi ko pa apay tan biyag ko nagbaawen di karayo inulilam to'y puso kadagidi nabuslo na pamatid mo di nagkadin kasyan amal mes puso kenletan
apanubok. Agnanayon man na siya iagtutuog, agsangit man agluaman to'y puso. Diyak marik na ayat agalik aguma, sana ang ken pait kanayon amarik na. Awan kadit iting nabati agkarbenga, na agkayat ken paayat. Sikalaing punday to'y biyag ko, pagserbihan ka di agnanayon. Agsangit manday to'y pusok, itikas to'y ngayon palak amo. Biyag to'y biyag ko. Apay agkanayon apaspasak tanak, apay agkanayon apaglidlid na angin nak. Nupay di nak masursuro nga ipateg, nupay di mo may paay ayat akalkali kagumak. Lagi pem ajak tupulos mauma, agurayak ingganat pumusayak. Sikalaing punday to'y biyag ko, pagserbihan ka di agnanayon. Agsangit manday to'y pusok, itikas to'y ngayon palak amo. Jakayati umadayo, Jakayati umadayo, tasikalaing punday to'y biyag ko, pagserbihan ka di agnanayon. Agsangit manday to'y pusok, itikas to'y ngayon palak amo. Jakayati umadayo, ubiyag to'y biyag ko.
adu akar karim nagdalekak kadagiti saw chak ingkan kanu ti aglawlaw dapat check ayat mo saan nga ubaw adun adaras adumawat ka pamakawan kadagiti nagbigdutam adua kari inka inyaleng-aleng matta akmet nga agigitulen mauma akon narawaya kan karin mauma akon di na kumababalawen awan pagkunaam to'y ayan ko kasikati ka po na usok ang naumaw pinatik adu akar karim nagtalekak kadagiti saw chak ingkan kanu ti aglawlaw dapat check ayat mo saan nga ubaw adun adaras adumawat ka pamakawan kadagiti nagbibdutam adua kari inka inyaleng-aleng madda akmet nga aging tutulen mauma akon narawaya karim mauma akon di na kumababalawen awan pagkunaang to'y ayat ko kasikati ka po na pusok nga nauma mauma akon nayadwan akarim ay ayatin ka ngemjak may puranen agpagkadaakon ken ka pakawanen na sa pulek meten pudno akaririk na mauma akon narawaya karim mauma akon di na kumababalawen awan pagkunaam to'y ayat ko kasikati ka po na pusok ang nauma mauma akon narawaya karim mauma akon di na kumababalawen awan pagkunaam to'y ayat ko kasikati ka po na pusok ang nauma mauma akon narawaya karim mauma akon di na kumababalawen awan pagkunaam to'y ayat ko kasikati ka po na pusok ang nauma mauma akon narawaya karim Nutitungkal tarik ma numakalagi bakken ka hagdaydayeng man tuy pusok
gapu itiragsak na hanapalaus unay inoran oras agururay isasampet mo dito'y sipay tapno ad-adak kumapay ngayon na marit na talged na ken talinaay ket ititungkal darik mat malapunos daytoy pusok itiragsak tangamin ket nagbanag ti arapaak ngay nagmanananap sampit daytay nay ayat muray laeng babaen ti surat ama ep man iliw puso ken riknak tangamin agtalekak ungay ken ka akasmet panagtalek mo tinapod no unay nga ayat uray man no agadayuta pusok agur-uray pulata daam kasla kamet kaniya adi magkaidna gaput iliw nga marikrik na ngem agan anus kakuma ay wen dumteng tulata tabnuintan tumanen na namin di ayat anapuan sang itna ket ititungkal darik mat malapunos daytoy pusok itiragsak tangamin ket nagbanag ti arapaak ngay nagmanananam sampit daytay nay ayat uray laeng babaen ti surat ama ep man iliw puso ken riknak tangamin nagtalekak unay ken ka akasmet pa nagtalek mo hinapod no unay nga ayat may saka idi makita ka malmalday ka nga atap tapayat imasidegak ket insemenak ket kinunam sika ni Mr. Lonely iti may kadwa apan nagkita hindi lang akas gayem naragsak ka ang makisarsarita ngem mariknak liday tilikudan na sa ludsud tuken ka no apay ket sumbat mo nga agsangsangit nasakit day
Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, ay ayatin ka unay. Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, sabay ta kastame tingka marikrik na. Di may kadwa apa nagkita ta, hindi lang nag-akas gayem, naragsak ka ang makisarsarita, ngem marinak liday tilikudan na sa lutsut ko ken ka no apay ket sumbat mo nga agsangsangit nasakit dayta marikrik na tani ay ayatem kukuan iti sa bali nakasaganaak at tumulong ken ka iti anyaman nga oras ngamin Mr. Lonely nagnaken rignaken ka gaputa ang panata padasken ayat. Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, ay ayatin ka unay. Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, sabay takastamin tingka marikrik na. Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, ay ayatin ka unay. Mr. Lonely, oh Mr. Lonely, sabay takastamin tingka marikrik na. Sabay takastamin tingka marikrik na. Awanak man di ta sidong mo, alingagi man pitito'y puso. Tapnuin ka may mutek-tekan kay papanan to'y napudno nga panagayat ko. Hindi nga po ayat ko
ka. Kamadlaw ko saan na siya kadat kaungga. Ipudno man ngarut, linaon kay tapos tapalubusan ka nung gusto mapangkin kwa na. Pagpili ka siya kadiwen no iso. Inapatpatek akasapulang itabiag mo. Siya kadia kabinulik mo idiriga. When no iso anang amumlat na biita panawen. Panunutin ngarut anasayaan. Itinasken deng naapilyen. Tapnon awan ko ti pagpapawian. Siya sinukadi siya when mo iso. At pili ka siya kadiwen no iso. Inapatpatek akasapulang itabiag mo. Siya kadia kabinulik mo idirigat. When no iso amumlat na biita panawen. Panunutin ngarut anasayaan. Itinasken deng naapilyen. Tapno awan ko ti pagpapawian. Siya sinukadi siya when mo iso. Panunutin ngarut anasayaan. Itinasken deng naapilyen. Tapnon awan ko ti pagpapawian. Siya sinukadi siya when mo iso. Siya sinukadi siya when mo iso. Sika di sa miwen ko. Sika tilinglingay ko. Mang paragsak daytoy riknak. Liwliwana ka daytoy puso. Sika malaglagip ko. Sabong nga ka tagtagainit. Mangtet bangar daytoy puso. Bituin na ka daytoy biyak ko.
kaawan sa bali kinayawang manday ko'y rikna. Apay, apay, day ka nakem at mayeng ken mandwa-dwa. Wenno ilpagaro bunsa ngarap-rapaken ka saan biyak ko punasin day kadwa-dwa tawanen ti ay ayate nudilaeng sika. Apay, apay, day tanakem agmayeng ken mandwa-dwa. Wenno ilpagaro bunsa ngarap-rapaken ka saan biyak ko punasin day kadwa-dwa tawanen ti ay ayate nudilaeng sika. Tawanen ti ay ayate nudilaeng sika. Anyan kinasami di dama ayan kasman di mabubus adu ngaragragsak linailu ken arapaan nagbalin laeng arkustiya pagdarikma. Diyak nang namaen akastoy di mapasama amuk inpaay kumet na pudno nga ayat adaman banag an nagkurangag sapay kuma tama pakawanak Intama lipatan ti naglabas intan pabaruwen ayat anarakrat iwaksitan kinaguli kinadamsak tapno ni ayat agbanag tinasayaan. Anyan kinasami di dama ayat kasma
man di mabubus atong ngaragrag sa linga ilo ken arapaap nagbalinlaeng nga kustiya pagdarikma. Pasamak ambug in paay kumet na pudno nga ayat adaman banag anak kurangak sabay kuma tama pagkawanak. Inta kuma lipatan ti naglabas intan pabarwen ayat anarakrak iwaksitan kinagulib kinadamsa tapno ni ayat agbanag ti nasayaan. Inta kuma lipatan ti naglabas intan pabarwen ayat anarakrak iwaksitan kinagulid kinadamsak tapno ni ayat agbanag ti nasayaan. Tapno ni ayat agbanag ti nasayaan. Dalimen ayat mo kanya jak ni namnama garutim dayta marikrik nam ti amok na inkabsatan daytay pagpakita gayam ta gundawayan na ti amok sika iti pagsadaga adu a problema ti amok sika iti pagkamangak gayam ta gundawayan nak kinundawayan kinalupoy ko pinerdim di panagtalet ko nasika sikangat lakayam mangperdi iti masakbayan. Kalpasan aginundawayan nak awan kamitin makitag anya pa'y ngarud ita iti masakbayak awan kamitin na mga kot responsibilidad
sipnget sarangtek sikat raniyag jay init mangtit para ken lawag taiti ingal daw aldaw ket banbantayan na sikat raniyag to'y biyag ko magpatibiyag to'y palunod ko mangsarangit kadagiti ado asumong baya problema kasapulan na katoy-ayat pamatay mo na kairuama tangamin mo awan ka ket saan akong nagbiyak sikat raniyag jay bulan mangsilaw na sipnget adana sikat raniyag mangpadured tapnon sipnget sarangtek sikat raniyag jay init mangtidbara ken lawag taiti ingal daw aldaw ket banbantayan na sikat raniyag to'y biyag ko magpatibiyag to'y panunod ko mangsarangit kadagiti ado asumang baya problema kasapulan na katoy-ayat pamatay mo na kairuama tangamin mo awan ka ket saan akong nagbiyak sikat raniyag to'y biyag ko magpatibiyag to'y panunod ko mangsarangit kadagiti ado asumang baya problema kasapulan na katoy-ayat pamatay mo na kairuama tangamin mo awan ka ket saan akong nagbiyak tangamin mo awan ka ket saan akong nagbiyak nasamit ni ayat parag saken na dagiti agayan ayat may sanga sagot ti Dios kadagiti dua para swa dayta dumuda iti tumunggal maysa ket saan tupulos amaga tadan di karini ayat ket saan tupulos nga agmali din tupulos nga mawaswas kadagiti dua para swa ket tungpal biyag dayta karing-kari nga
agayan ayan. May sangasagot ti Diyos kadagiti tuwa paraswa dayta dumuta iti tunggal maysa ket saan tupulos ang magkatadaran. Ayawe ayak mong marinada ka ket aniyan aragsak dayta sa guday mo ket nakakaskas daaw aywen alam aywen ayat birbiruken daka sapsapulen daka ayan mo kadi sumambay ka kada kami nga paswa. Nadaka ket aniyan aragsak dayta sa guday mo ket nakakaskas daaw aywen alam aywen ayat birbiruken daka sapsapulen daka ayan mo kadi sumambay ka kada kami nga paraswa ayan mo kading sumambay ka kada kami nga paraswa. Gapu kinarigat keting ka umadayo tapnon mangteged para iti pamilya pumanaw ka iti nakaiya na kang adaga gapu ti ambisyon nga rumangay gaputi adayo alugar ket matultulungan ti pagilian tayo dulyar ket sumangpet pagpag nangin ti ili dayta sakripisyong di magatadan sikaket banwan ti barua panawen agtamet kami ken ka iti kinatured mo sadyay adayo alugar ingka makisangal tapno nagpalaygi iti panagbiyan. Adayo alugar ket matutulungan ti pagilian tayo tulyar ket sumangpet pabak nangem ti ili dayta sakripisyo di magatadan sikaket banwan ti barua panawen agtamet kami ken ka iti kinatured mo
isa. Saan lang kuman no mabalik na makano diya kagbi